Tuklo king 500 solo parents king Mabalacat City, ing tinanggap siya 3,000 pesos sa financial assistance, iba't king Mabalacat City LGU bilang suporta king karelang aldodo pa mga ilangan. Agpang king LGU king pamanimuna dari Mayor Attorney Jelda Aquino at Vice Mayor Jun Castro, kapag nasaning programa yung makasawop ka rin solo parents, agugusal para ka rin karelang anak. Peto pa diyang programa, kapamilatan ng City Social Welfare Development Office o CSWDO bilang parti king programa na ng LGU kareg serbisyong makatutok king komunidad. Kaya duwangan king distribusyon din na Councilors Marjorie Sambo, Pat Acorda, Benny Hoxon, Vicoy Ong at Ike Morales. Pasalamat na laman reng benepisyaryo king atanggap dang ayuda at sinabi dang maragulyang saupiti king karelang aldo do gagastusan at balaw sa pamanyese king karelang anak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balita ang tutuking balen, susuyo.